Assalamu alaikum waangalizi wanzani wa televisheni ya taifa zetu sali za rahma za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu. Baada fumbuni haruma ye mbajini ye jumayinu ye sabiki yelia ye mitsamhuli mahalani ikao wakazi wale bwela saya la nyungu zijoka udopiha omwenje wajuane hafla kirasmi ilirongwa fumvu ni raisi wa daula Azali Assoumani. Zikaza kifu zehazi zahi matabibu wa matso ikao wakahendelea nizo hunu masiwani zaidi ya wanadamu 50 ndo wafanyiliwa lezihiro nizo zibiri hawaye amani na undo. Banda ya tindea yeswala ya hijuma haruma wa mji wa mitsamihuli yemhu wa daula Azali Assoumani hende na ukaza leboila saya lahe omwenje wajua haruma libavula mitsamihuli sembenwa ya hafla kirasmi irengwa fumvu nitengwe jinji la kalapangi hano wanachama wa serikali ya mambazi shiliwao wa lebjera lahe mitsamihuli no hengazija warenge fumvu ilutukuza ya hafla yenu. Hamida Ashatamaji na Salimu Zarkashi wakahadir. Haruma hawa ya haiba na furaha domla hikiyo yemhuwa daula ya hundana nuo yuho mitsamihuli ejumayinu zinu homjitekelezo wa raisi ulukaza lebwela saya laho mwenje wajua haruma lebavulinu ndongo ikao ngeju itowe ezetabu za mwenje haruma mitsamihuli ne mabavu ya zingiza Richard wasuli daraja rika ufanya kampani ile projet yinu yenda haruma conseil de ministre validewa yabonga rishukuru yao wanrikao wawana hata zengozi wasuli Nambiye kwezi lejera la mitsamihuli mbude na mbwanku rishukurie Mwenyezi Mungu bangarere wao khair ngarere wao mwenje ikao ngojubaliye mabavu yayo pia mwenje ikao ngojubaliye mbwanku ubala mahame ubaliye mitsamihuli mbude hata bali ngojoenda rumwe hamao ngarombe Mwenyezi Mungu ya energy ino ikaije ikansi waswili omwenje unu uke habe joka urahisi kwezi sayyidur rais narikaye hamando mndu ikao ya ulela nkubu hamande ame ngojuo kama ulela nkubu bahi mndu mlela nkubu kwezi sayyidur rais yeuzashia abo rwanze daula ikangwa rashia wabose ndonga joka njema mndu mlela nkubu yeutajufu ilize nkuzi dwendando ekanga tinwa usepare zatu zinu abose ndonga joka njema mndu mlela nkubu yeunishia ze nkuzahe tasina mtsana na masibu eke daula ngwarunishi yao tasina mtsana na masihu yaboze ndogoze nungazo badili hensi zaidi ya maraia ziwizitanu wajuhundana neze faida za homwenje unu mwenje jobali ya mvume za megawatt 6 ikao zendaru zorumishi hadaima na ndaru za dharura banda umkazo kifu wa hafla ya mhuwa daula nele shirika Innova ikao doalona ejukumu ya homwendeso zehazizinu wafanya boneso o mahalani zehazizinu zijokohendelea inu barnamaji kao itilo nziani ranzio mahaziwizili na 20 na zaidi ya wandoha zijana dowarengwa ilurumishiha harume shantie shinu rungi kao ngejobunguza ubure harumale bavu lewo inu na tufanye tartibu ya ukaya ze grupu zikaye shabakaye na mwenje utohenjeza harumaze grupu ukomplete uondo yangao renouvelable nezi mwarimkena ema ukaya we ukajua we ukaya mustajirani kumtosheya dele jua linulo mnikuni yauka jua yauka upepo yauka mnaba geothermi yauka de maji sikamiro tifanya hazi umuhawa kamili baso mwenje na kanu ukauru haruma maji shabda abahandu ndo apwebiri envua ketsuhunya emiro ketsusiha rijari hulugu na grupu hata yote de solution haba hari rijari tainu renouvelable le juagilo yabo elo mbinguni emajigawe yabo opepongo yabo geothermique abantu hadisaze hazi shayoti hazi mrado shidafanya mama hamitsano hau mahakume hau bake mahashirini shekaifanyiwa ngazo ijerewa wazuma bayanfretenewa hakaba kaifanyiwa yohamba kangyo na mahakume mahashirini bahamingo biraruge do menyea ngazo fanyaje hata mbitina renouveler yonge la bimu haini mrujo ringazo manabantu ekara iseka guverneri wa Komoro ndo kana baraka mwambie shaundo zote ga maendeleo ya njenziani hakena mrujo lima mahinu hendo shidoni gajaihuza shanganzao ne baba hana hwitia itijola abo mwenji haya embahindu ila wakatondo to hi transforme wandu za Afrika worenga mgongo wafanya ngano
sha eke transformation kifanya nganzo mwenje kuwobira chondo kweza tukufu ebake inudogo muhimu rafanya mwenje huu ebake rija inu ya he renouvelable doka raha kartina legash doka sena inu nge ziawi je protéger climat tizamba gajondo 14 zamba gardo wasule kamba benzi Mwenyezi Mungu ajalie zafikira zenu zeneo mahalani pia wanu tinda hunubayo shamusha kaya ngazi mali na nzuani prezidantiani yabo inovatena riwarenge inu societe privée sharijabanu haini wanu wajoja mwanzo wafanye mwenje unomba renouvelable wafanye kontra ndao nao ishinde ndele akajide mahamba nywa kombori maba nzia karibu domraichu wao baada mbajini omjini fumbuni esabiki makati yanu ihele ya emitsamihuli ndongo ikao ngihakikishao eze juhudi za mhuwahe daula za utaha o wanansi waenshi haruma mwenje wa daima mwenje ikao ngoju wana no mtomweleho manani wa hulanga milioni 15 za dolar ndo fedha zijowaraminiwa zehazi za uheneza maji na umuda nyungu za maji za nyumbeni haruma wa mji waizi wa Moroni wa jihundrao haruma imabavu yalo karibu nao na zinu hafla kirasmi endelea haruma elidaho la wanduwashi wa Moroni usiku wajana nezemali zinu ngazuhela na utolwa ne daula ya shifomeni ya Saudi Arabia haruma ilitengo ila kahadhir haruma hafla kirasmi inu irengwa funvu ni Dr. Atallah Zayed ibn Zayed Balozi wahiyensi ya ufomeni ya Arabi Saudi tulo na makazi huduma swani hadhir na guverneur wa shesiwa shangazija bibi mhudi ni siti farwata wajau ne mudiru jimla wahe elidaho la maji sondi gulam warenga funvu wa unisa ya falsafa ya hibahati johunra wanduika ongwa johunra haruma masiwa kumor mahsus haruma mjiwaizi wa Moroni ili utra wa zinyora ikao zuheda na urema haina usiku hetabu ya maji ikambe Said na Ahmed Nasor wakahadhir. Le projet de réhabilitation du réseau d'adduction d'eau potable de Moroni et ses environs, PRAM, a été lancé hier à Moroni. Sabaha liritao haruma ikhtilafi ya kitekniki kaweni na orijilia wakati hunu. Haruma majadiliano ya watangazaji ikao ya jimiziwa ni waziri ya dhamanishiwa yezemali wasuli mwananya waziri wa habari za Kiislamu ni mahakama waonisa watangazaji namna uladhimu yafaliki ya hensi na hunu waziri mzee Abdul Muhammad Shafiu habirilia juma umuhima mziro upariha nao haruma ye madhuli ya shahula ya vanu tiju emakati ya musuyanu ngepasao haina mru ya rengeze dhamana zahe na sina rimishili ho hadisi haku yuhusu ya SNPSF halelewa ukaya injia haruma taabu hema lenekao wapata kajalibishiha ukaya emashawir kao ya unesiha yabo aho ya mashawir kao ngajoka husu haku e justice reditsena ri hadisi habari zahe corruption ukaya izonongwe kao ngizo nziro haku ukabano ya corruption ihusu zinongozo ntipia bugenga bo sharia ikao shani sofanyi wahazi ikao eushipilote mwanama ministre de la justice ishfaunia wahazi da sine banque centrale ishfaunia wahazi da sine ministre de finance sharia sho lazima shinjie nziani haraka ila structure ikao ikao kejaka ukana resultat imhuwa daula haba ukana rione namna nyendo aji yawo hanti structure ya nyumeni riomba Mwenyezi Mungu ikenge joka dalao ike zendogo zinu ziziye johanza zikaye harumwa programu ya hatu ya sine FMI ne Banque Mondiale ne mapartenaire wa hatu ikao waunesa ila utarifu wa usaidia ensi hatu anuka basi nsika ukejaremeshe kamjua ukaya embeluri lao a 60% ngelao bonze harumwa muda wamezimisha shikara na shindari badili ndogo ikao ngizobano harumwa mahaminji haini mwezi ngarunda ubatonga bizansoholi bili handaro abo ritmi yo karna ushindari keniyo ila zimurifanya ndogo indina hata zidoja milimwa ha abondo ukayarike na ila capacité ya stockage hatu wakati rjo kendara hule inji jeka yabo quand subventionner ze boulanger la subventionner wala wahula unga subventionner marania shawa fanya mkatengeze boulanger abo lazima wanduka wanikiwe dhamana hiyo waoneze boulanger kao ngwarwari yao eniarwaria ya hukumu
honu wajao haonisa ukaya wandu wansi pia lesuala linu liwapasa na yungu pare mabahazazi wabanutiju warenge tahti ukaya nge ladhimu wajao watangi namna ya uladhimu wandu wadungani hawadzima ili wandu watoweze tabu zilio harumo wakati honu mahususu haruma ye tabu ya shahula nezasa ya zijundao na sinar mishila mara ya saya waziri wa himali wanu gawe edhoma na hema operateur economique wamisilo za mabawa usidhoma na hangu edhoma ni hangu usaidi ya ula operateur yafanye haze hae izo nzurafanya 5 milliards 500 millions ya ukawafanye haze hauri wasakhilishe awi e conteneur ija ya boke tutole hola douane bakutina trésorier izo za hangu gawo question za transport ikaongizo gizo difficile gizo nziro haku lelo hoka serikali rendera hule meli dukai shine saidie tena e transport ya hizo marchandises lao Dar es Salaam au Jahun lesuala la husu ye pesh afikiri kairi rohembabi zenongozi ni yokaya entia hatu kweli rikanti ngari dikte wao zikasi japarokaya banu kangari hadisio sine Union Européenne yu partenaire sawane ma partenaire okangari hadisio sino Arabu wa ma partenaire sawane ma partenaire banu mdiwaza kale shirika la hepesh ni actionnaire wenjo wa Arabu. Upande wa waziri Jai Ahmad Shafi yadhaminishiwa mahakama neze habari za Kiislamu haruma ye majadiliano yano habirilia juma le suala la huziru wahezajiri haruma wa mji wa Mbeni naye hahonisa kabisa ya ukaya ngepasao ye mahakama ya warengeze dhamana zao na sinar mishili anani garabashila marhaba mji wa Mbeni uwinji wa hao maana kwa jaji kwa nezaji le babula mahame mana wajua hatarona na ensemble kushima albenu tabilitea ensi hatu aswande nyefa mbaya shati jo tafadhali wakati na wo rele wanokabanu kabanu shambao serikali wizara ya wanro hazi ne mahakama rita mhono ramba ukaya maulida ya homwezi unu miezi mwaja iliari ya timizi jana akheri zabirazila miezi mwaja riswamihi zisibiretsene kama wabenze kabatse ruhusa kufanya maulida mojioni bane fomo 2000 tahwando na bangweni wa hale ziri tijao harmanu zaidi wa jana naya wambindira karawareti no rwafungwa pia bakshadu 10 na wararu na wandu zaidi ya 20 watao ya mahakama na gendarmerie na waswami ukaiza ifa kusoni publiki na corruption mwana majana hele ha lua ya husuze ngo za hedet ne sharia shahusuze swalfa zamali za 2023 Ramul Kaba hata he serikali rohe 10600 rende 10800 bal rejeze 200 fotija kwezi yabo ekari shindi rira mhono harmen kainza he fonction publique yalla warweka ngo faransa wanzwa kontini wa dolivwa warweka ngo alibo mishara miili warweka waroha kwatsi yabo wanzwa liba rishindi rira mhono rito wazenu goizo ukawa katuzo ka hulebana ngalitoa hizo mishahara boshebani manugoza pala shobani na pesa ya jawo ya Saudi abwenda kwa biazo shabno kama fanya convention yafanya 2014 wana mawantendea kauti ndesi wangalia juzi sabe hizo rakubaliana mine Saudi woka baadhi za riali parihani haisaidema payashio hiyo ekango wazo wauzisa kairi urejei ya fa islamiki wendo aunike erangu mtujamba namine mwana Muhammad Hussein Jamalullahi erangu Jamalullahi tana lelo mabashi mangabi yasaidiwa lelo rongo ubani mvamraji wa taarifa habari hatu yinu le chama lahi ya matabibu ya mbwade zamato walaya harumwa yensi ya Faransa watimizize haziza hao wakawaendeleanizo harumwa yensi rangu msiku wajana harumwa muda wa mfumo takriban uangaliwa zaidi wa wanadamu 50 ikao wafanyiliwa jipere harumwa ematu ya hao na zenye pere zinu zibiri haundu hamadi heli kao wazonisa wandu ikao wakaya doina matabibu yanu matabibu wa Komor huje matabibu wa yensi ya Faransa watsanganya fikra na ilmu ili ufanya utabibu wanduika wajitekeleza ili utsaha unono hao harmoi bato shafa umaarufu na Ahmed Nasor Rangule mfumuti huwaswili ya huwainu wanadamu mengo mitanu duwahunda na nibahati wazihirwa ematsu haruma muda wantihu 6 ematabibu wahele kunguma nyulambao terdoftalmo wamwejani matabibu wa matu wabanutiju wafanya hazi mhono kwa mkono ili washinde wazihire o wakazi baishi kwa jashinda wawaswilisha isabu wakauhutajia ama
waonesa zijitihadi za hao nao waendelea na hazi mpando wa mwana. Mbona ndini yao mazano wangu? Mbona maya. Isifanya jia kodi. Zeola kana cataract shaha hudu hazi. Ngona tofauti. Inanzoro ni simba vikaya oyazalwa niyo wala haihundu ya kamundu hazi. Donc abo hiyo kejeba wandu pia. Au pere wajana. Donc lino kaljeka wona hata tsailo leo ngona. Ikablazimu ritubu wandu mengo mitsano honda mengo fukara. Wauda wa tafitilwa wana hokango kwa tsuwana. Bongo hibenza. Mwenji yabongo rango performance ya tahonda ya hoa ya jana la ujuma nishindi ritubu ando mengo mitsana wajoka wati mengo mfukare shangabo wadekao warikao warejeza hokaya wakana tambu zinwaji ikare ndo pere yabo karijunda la makuswada ikao dora kawiyatsa Ibarnamaji inu ngeone anzma ya uwana nizembo adeza matsu. Na inu mara ya sita likungumanyo lijihundrao banutiju hauzihira o wakazi hamasikitifu omwa haunu kwa jeshi na wajitekeleza haruma ezisiwa zabaki holiho o wakati neze hazikazija waruhusu. Majadiliano yende na ujimizi wa haruma wa mji wa Ikoni hau munasaba wa mhashirisho wakazi jumwa wa wade wa kanseri wa haruma libeli na hunu wanduwashe wa hele chama la maendeleo la banutsiju ndo wakaujimiza ye majadiliano yanu ikao yaka yaendesiwa ni Hashimia Kamardin infirmier wajau na Amina Yusuf ikao mutaalamu habari za bioloji habeshelea zinu ngazinji yao haruma wa usiku hauna biharuma umfumu wahe Oktober Rose ikao uhendelea haini mwezi wa Oktober. Azhar Mbaye na Ibrahim Mkawabu. Imadhamana wahele chama la wanduwashe la Ikoni lambu au Rezufam kwa ajaji ujua ubakisha dingoni mweze hazi za shughuli sa wandu wa mwezi wa Oktober lonuo nizo do mhashirisho wanduwashe uhusiana no mjihifadhi ne kanseri ya helebele. Zinu dizo ya onesa iraisi wahele chama linu. Infirmier na biologisti doalali kwa ni madhama na wahele chama la Rezufam la Ikoni ili uhashirisha uwanduwashe waho mjini unu uhusiana neze alama za ho wade wa kanseri ya helebele ze sababu nane dharura iliyo ya ukamruya jitunde husoni mwatwabibu. Baada mkonti wa majadiliano unu wakaza kifu waendelea wajau masuala na majawabu zinu hautaha warenga funvu wailewe haundo ze hasara za ho wade wa kanseri ya helebele. Mwengoni mweze hazi za Tulwanziani ni madhamana wa hile chama la Rezufam la Ikoni sipori yaho wanduwashe yakaufanyiwa harumweshi wanza shampira shafundi karne ya Jumainu na natwarabu ijo huendelea ya mfumbili kabil harumwa sabili za masihu iho Ikoni. Haurejei harumwa hafla kirasmi ikao yendelea harumwa ifaye ya honruwashi wa moroni ya kawunisa namna ya ueneza imaji harumwa mji waezi ne miji ilo karibunio ikao zaidi ya milioni 15 fedha za $, ikao ya daula ya ufalme ni Arabi Sauditi wajuzi nika ya Komori ilizi hazizinu zendele haonro hazikao hauna bimkonti ikao urengwa hafla kirasminu itendewa ne balozi wa hiyensi ya Arabi Sauditi Dr. Atullah Huja harenge funvu
wajau ye mzazi number wa mwadi wa shesi wa shangazija bibi mhudini Siti Farwata waswili ye mudiri jimla wa ile shirika la maji warenga fumvu wa unisi wa inamna ya uladhimu wa Komoro wa hunde maji ya daima midrar na sinar dungi hafla inamna inu. Ibarnamaji ya urengeleza izitiyo izisimana na urahatswa imaji zitilwanziani rangu jana Moroni. Barnamaji haramiwa milioni 5 za dolari na ufaume wa Saudi Arabia. Na hiyo ngeilindwao ikamilishihe vano na mezi 12. Baki alahanda alai barnamaji ya Pram de urengeleza izanazai sonedi zilio na taambu mauri de shisima shashato ikaonge shilatsao majimengi shoshilio vuvuni tibasi watsotia zana za nyumeni za urahatsa imaji. Harmo ilibaki alavili ilai barnamaji watsotia tio za nyumeni zijolawa rangu vuvuni ata mkazi. Na ino itokamilishiha neka wawaha shisima shanyumeni shijokana 2500 za metera kubu yani 2500 metre kubu uho mkazi. السيدات والسادة الحضور تولي حكومة المملكة البروجي إنه بروجي يارنغو عزمة يارنغو لجولة كفاومة يا كيارابو يا سعودية هاولونغا زيكون سينيا لذا أمري زهم تكوفو فاومة وهنسينو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إما ضمنو مشين زي بروجي لو رجيزا إماجي نو سهلي شماع ونانسي ونماجي Etsiasoni hawe Fonds saoudien pour le développement ranzo mwaha shina majana sheda na 18 na mwaka 1981 yandisa wapie na usaidia barnama za maendeleo harmonisi ya Komoro barnama chikao gisikiasi wao rango suzandi saka leo milioni 60 au mongomanaja na mwaka za dola za Marekani. العديد من القطاعات الحيوية Mudiri jimla wa isonedi ngeruoneso imanufa ya lindwao. Le zina la societe ino hamba Sotravik societe ya Maurice. Ikao odo honde marché refazi handani refazi avili. Refazi handani mezi 12 hiyo ndio rasarifanya hapa sen ikao montant ya 5 millions de dollars. Refazi avili kayo de lonazi hazi swafi yanzo ifanye sheisima shihu shitokobalia umjwa Moroni. Chez machine ngajole kezo shika onormo station de pompage vuni ngejokana ze ezana za ladhimu za utunde maji na uhifadhize shoko wakati ila jirangaleze hazi za nyumeni rifanye faza vile. Ibarnamaji inonge ina madhumuni ya uyeneza maji marahafu harmwe kapitali ya Moroni na imabavu yayo. Banda mkamilishi wayo imhudiri wa sonedi aonesa ambaye maji yatukatelele. Bulwaye ya Hawaii homoroni misomo ya kawalimisha juma yenamna ya ujadidisha maarifa huandruikao watungaji zinyama haruma panza la mifumo miraru warenga fumvu waunisa yenamna uladhimu washinde waendeseze hazizinu haruma zeserdewe na hazinu zonti pia inu de barnamaji ya PDC na hunu wajau ya barnamaji ya misomo inu isa ifanyishi ngejofanyishi hasamahani haruma shesi wa shanzwani huja haruma shesi wa shamwali. Nurdin Said. Une formation isomezao zi technique vétérinaire zo zinji wa hukarabu zi husomamba imetie vétérinaire yonchini wa hukamba zi technique za hujwamba shinyama shoshkanzwa dejeje wa zi technique za zimamalalao wa za concerne izi hufanya pulaye rindi sanzwani rende mweli van halini ile turu ya hunungazija na huyo inana bahashishi wanurahiwa fanye formation vanirija umison formation watopara certificat za mérite rijomba wa suivre formation. Le PDC vient un programme et on met en place à la disposition il y a des CR2 des moyens logistiques et techniques mais aussi professionnels au cas où wasaidia le dima harmo walimaji wana bazambo ino sina CR2 kao ngarizira biltos mbazao ngarji prepare wa rehentisien ala za machine les zango pia za lazim ide ban sana ngar prepare majan ri wa former harmo ze techniques za élevage nane ze services vétérinaires
ngati koja information za sa chazin des amando parce que ngara njonda 2023 ike ze CR2 mfukare ka ngara zifanya desinao shindiri hentize ze na haupia zokawa sebie walimaji ekano za élevage ekano za maraîchage au za culture de rente. Mvabraji wa taarifa habari hatu yinu ya mudhuri jimla wa hile shirika la hile jenda hawani la Inter-Il hajimiza majadiliano baina ya hino watangazaji jumwa yinu iho lotelo ritaji ya makuswada ya he majadiliano yanu hajuza watangazaji ukaya zehazi zahe ishe jenda hawani chinu ngazjunji anziani jenda hawani ikao ngaljo ufanya hazi harma ya masiwa yomane ya Komor na zebe ngazjoka hafifu nungu ikao ngazjo sahilisha wakazi washinde wadunge hawundo ile jenda hawani linu Nardunge makalma ya Sufdin Enzuddin mudiru jimla wa hile shirika linu. Rasofanyazi ya vira. Thamani zatu nsifikira ambazo jezi thamani za wananchi wazivenzao. Maisha ya majiro. Na stambu zajangia tena za nziro. Donc, ritia thamani ilio amba wananchi watu na nzuzuri tamanzatu hazi jwezi zendele hadi hunu kwelo la hakika voi tinamba vale wasma commerçant bewami nsi privilégié wananchi rapsi wakati bonangalie zagina huenda hula wanzuani au ngazija huenda mwali sifikiri amba bie yandisa sifikiri amba 32500 wala mtukasi na bagage tamotia bagage rifanya amba 5000 bagage ya 15 kilo nzuani au mwali ngazija 32500 wala bagage nzuani na ngazija 35000 au mkin 31 sifikiri dola 35000 wala bagage zote kama za ndisa ku arma terme ya sécurité au ya sûreté yo ntujua numbeni utibitifu amba avion ya normal ntujua mujira proche na aviation civile watujua wambeni manava inspection ya fanshiha kabla ya avion yo hula wavani yende nzwani inspection ya fanshiha na entre aviation civile wajaja verifier mana karta zo kanazo kama wa verifier amba karta zile pia walonazo dizilo avion wa verifier amba ntongozilo ambiloazo harmaz motera dozozo dizi dozo kavasi ntongia badiliha harmo motera kavasi ntongia badiliha harmaz control zo pia zilo amba toujours verifier kavasi ntongia badiliha harmo assurance mana assurance waja huyo yavafo ye lazimani watu waitunde donc as conditions zo pia hatu hunu zo za reuni avia nzuzuri vozuzi fumotano tipashia tijahunu safari na ipashia tudungamana na mshe wangu ili kama eka avyo kamikazi tavenzo mtia mtumshe dungamana na mtumshe na wana kwa japashia vavo mva wa utamaduni wa taarifa habari hatu yinu tijie ulanga ngojo utianziani yemfomo tijo ka tarehe 29 ya Oktobro yani do usiku wa maulu yihodzani la tije omkonti wabili wa hau ya he festival tije mada wa itsawa de mizino ya kiasulia ya kiutamaduni za hezendola za Shikomor haura bezebila za Shikomor ya makswada ndo ujadidisha wanru hawonti pia wa hifadhi asulia ya utamaduni wa hiyensi na hunu wajorenga fumvu wajohisi kabisa kwa utamaduni wa Komor ngepasawo uvama hamade heli kao heni wanru wa utamaduni wa hao harma olimengu ikambe Said na Nurdin Polo. Banda lebaki ya la mwandu la hezensabu zantije zakawendelia ye tarehi 19 uja ye tarehi 20 ya Oktober rakanuo zakaza bahara nao za mizino za kitamaduni tije ulanga wachia nziani lebaki ya la bili la hezensabu za kitamaduni
zijo wandisa ye tarehi 29 uja ye tarehi 30 ya Oktober. Hahubalia ye mada ya mizino za kitamaduni. Zino ili uchini ya suraya na uvama utamaduni. Mazama mbal na mbal, ngwajo urenga funvu harmwaze nsabu zino. Wajau nga wajo utayarishiwa majadiliano uhusu ye tarehi ya he majimbo ne mizino ya kitamaduni. Ana baada mahakume ya mieshi wa he shamala sijaulanga rifikiri la mwe utamaduni ukana riono kana ngondo na utawa nakunu muhari shwazi se etemu ya he zengoma za kitamaduni ne mihezo ya he mashuhuli mahajana rika ya harmwe zengoma za nkodo unumaha ngarisi harmwe temu ya he les danses traditionnelles de mariage. Ngiona ndongo particulier okana harmwe plan général rundu za ndongo zitawao modernité ngempozewa haku harmwe mariage surtout modernité irenge mvu haku ridiwa za ula hususia kao do wakaya hale donc ngarsana ori travailler harmwe temu hiyo ilirshinderi rilamwe onduwe oneze ndongo namna za kaubira wakati wa hale na namna bidi rido zifanya ngejo ndisa fomons wala nsuri arjoka na conference kao ngejo urangwa funvuni fundi watu professeur Musa Said na Dr. Waji na mzee wa hatu ambo Sharan Andum. Donc dimanche ngabjoka ya exposition rangu 14h 16h wakaya za prestation za danse traditionnelle de mariage. Wari himilie wari tineshime au kana inu ndongonku kongaranzao maudu rishinderi do unsane dunia humban komori arumu mji wa Tsije ili waje wadona zendongo zatu za kitamaduni na namna zendongo kao za kaufanyishiha ngarjo hunda wandu wenji wajo huja ili waje waone machezo bonesho ya hensi ya Komori. Tsije Ulanga ngiyo mengoni mwe mazama wako uhifadhi na ubarikisha utamaduni wa Shikomori. He nukta ino riba yao kabisa ya taarifa habari ya hatu amanyi marudunga Buhari madambili maalumu za kazi ipanga bandi ya fumbunu nyungu ya upiha mwenje yisangi kazi wale bwilasa ya usiku wale wenu hadhuru memhu wa he daula harmwale jira lahi yemi samiholi. Zehazi za kaza fanyiliyo za kahendesiwa ni matabibu wangu harma yensi ya Faransa mahunasaba wa mlekezo wandu ikaongo na zenyu wadeza maatso. Zehazi zinu zikaza kifu wa usiku wajana na wandu mongo bitanu ndu watubulwa ni wandu wanu ili utaha unono wa hao. Zinu deze madda za kaza panga ya taarifa habari ya hatu ya usiku wale wenu na mbite masumema ya khair harma malaho ya hanyu. Asantum.